dá rá a féinach go bhfuilhéad a chuad de Johanne. Mi éad gach Cluicheamaid a gníire seo. Báis go a bhí iad gach Johanne ach a drasta ruta hamigeanú sé an Johanne bhí scríimeach an agus an ná Johanne bhí Crùn. Bhí Crùn bhí video le fóthítalan Gaelic agus Béarla a dul ar a YouTube acham. So an cáinní rutcin úr tín amach Johanne ach a bhí mí déanamh stream ach gach Cluiche a drasta. Díreach leis go bhfuil cúsin traing, really, leis éir mías an ar acaléide dísas acham agus Jochaimi ar a bhí déanamh rutan leis an Edwin Morgan Trust a bhí geidir hanga chu cuitin na daine agus an gana Gaelic agus a sin caran na tín go críach an na mías in Haráin so cúsin caran gunas ciúm drasta. A gach Cluiche ha streamaching agus bhí sin na Cluiche gamicin ar Alexa seo chiad trip a hamiad caran game a Cluiche caran sa background mar grúpa agus brínead ar cúspad díreach leis gan de gaiinnig daine a chiún Cluiche gur san streamí enemy in D&D so sin na hancin na dú ach a bhurcha sin an bhí sin Cluiche gamicin a fiochan gamicin úra an túbhas gamicin úra díineach a bliana ruisi bheith déanana fiúid né leis an fachgasú well cael larm chadé leis an Cluiche sin san stat mé ach a J hannig trailer amach ar san Life is Strange 3 Life is Strange True Colours agus am déanana fiad dúad is sin thuirs mí ar twitted nach Cluichin game Life is Strange ar Cluicheamaid get this mór ghail áda díreach leis go bhfuil cholam Béarla sé game mi dhéon i bhí brín a hánú ire agus chéineamh si bh tín go Cluicheamaid ar san Béarla chláin sin agus spéisian an ruúta thuirstein nuair a bhaim Cluiche Assassin's Creed Valhalla but cantín gorá farach gorá cús Béarla ann agus go ha mí an cáinní caran cumál súl ar sin ach leis sin a bhí mí héin ar Cluiche Life is Strange 3 bhí cumach agus mí déanana fiad goitú I seo tá sin bhí spenú mar ó bhfuil goitú chun déanní video garage le fógítalan mion ar sanas talam Life is Strange agus mar sin but ach seo a danan an túbhas bhí ach gannach mí san seo dhéanú mí san sinna dhéanú an video míon seo dhéanú ach tíideach a bhí únic go leor a bhí acham na beachan acham chur an céil den trí a dúlétas bheits acham nan rá bhí déanamh Cluicheamaid caran full-time hana beachan acham a J dhéanamh mí is ruta mar sin ach nu na céil agad ach rilí ar an leit lás an teachta ar san chud bhís hacatrí na chanélas na Hamasan agad a cumá dímpli láirí an bail go bh gan sé go má fake stream ganneal hain níl ach began gailge acamsa bhí mé imagóní in náliú ach tá sé anhá échtín began gailge scat agus túlik méine a bhlas go is cíteach na chéile me so sin caran na seirútan bhí sinna déanú agus sa dúil goitiú snámí teach go deamí stream caran D&D fear bíimi the Crùiche ruútacin seachtí mar a bhís mé héine Crùiche character sil ruúta mar sin ach switch díach i féidir me seo mé díach me go bríon mé dhéon le be can Fall Guys an cáinní fársá
seo. Agus can moving out Lewis shit. Well, yeah, I'm not sure. Oh, shit, can you list? Fucker. Hey, you. Ashio. Yeah. So can you list Jenny Shin and Cluiche? Kimi Maraha. Then you can Tharaki me the stream of a shot or share it Jeffy a hound. Ach, gutje gen sin ken hele mar seo, no gutje kan Cluiche gemme hele. I mean do fesker mal of berg met haal. I mean do gutje gan Cluiche viering het liest rejourney a gleich. Hule trip vis me ga jechting han je like op het. I go op het gas so den go heen 18 in so kleintje. Ach, krieg han nu den ga Twitch 18 jaar kleintje. Ik zie gemme wo niet durch en er staan de soundtrack I guess. So I mean gema motor soms kan kleintje va. Wat ik doe. Cool. En de Cluiche motor en zijn gemme shot dan. Kan al heen. Heb je Joe graag een Cluiche Fall Guys? Ach, dan je me Cluiche me een Cluiche in de stream. Ach, runnen zijn gaan me de Cluiche wat missen. So, kan severely kan ik do kan merkach kan rusty. Ach, Gleva Doxville Ranski Dog Kishkard Modern Tank. Yeah, ha Dokuma. Ha Kiet Mila Fakal Yorum, agus ha Ocket sa Hoch Mila Fakal. Ja, Kiet Figet sa Hoch Mila Fakal. So I should ma actually inisht vi Janu Verstachien Ocket sa Hoch Mila Fakal. Is it? I should and yeah, rid Lua I should Fuim Gamma Bicken Raw Art Tangerson Shin Ishra Bicken this Ashka Agus Kudimichius Fuim Gamma Anna Minach Daniel Dayik Agus Kudimichius Fuim Gamma Hey, dat is schön schaf. Tangers aan vis lekker. Schön lekker. It's makes jukker rut aardig rutbek. Baashga a v. So yen stream marsha Jehonia. Agus nurshin eiche henya nach ge giet fashion a stream shin YouTube. Ach me spunchim kun aardig me shin. So maar nach am parch me yerig gen stream me yerig de nach ge YouTube. Agus noch gi hiet fashion stream shop na hechgain. Girach is a girach a hef karan logistics session mar go big. Or ha féimacham video sculig eiche herne van plarig I rein me feskud Jehonia. Feskud Jehonia. I shouldn't kill who knew could me create a Cluicheamaid Chakam Risea, a bill of PC or some Kayu Ura Hicha Illa,
cur thula sían I dóid agus a dóid seo haiciil nuair a Cluicheamaid dé seo súna gá is go dal san caiiseach ní súna gá rutain éile dhéanú agus nuair sin nuair ha mí fannach cin go bhfuil lús acham súna gá na video ina dhéasach agus an cur ar YouTube agus go chrid mí go déanana mór an githir do bhaine but mí smain sin go bhfuil na daine bhís ceit ar YouTube agus na daine bhís ceit ar Twitch ha jiffer can an bhuian an ann jiffer buin an ann agus sí sé a ceit ar Twitch ha is acu se gonú an gaibh díadach ma ha sé son ceit a stream bhain dú so an go ceit sin sláán ar Twitch sé díadach ma ha gan iadí anna video an nas gire jo larachar sin ar YouTube so mi dachas go bhfuil sin gen sin jifid or trí nuair a bhín fein go jerig stream bhí ge ferach go scanneil a stream dé seo is a cumrí sé anahea gan bh nurid ar san uair a híte éile agus go héin bí héin if fás car an cí stream gohairis ma haí ar bhí a brín mór an canna cús an géanú video Animal Crossing éile ha mí géirí para éici mór an taing stácha gon géan a rit a hachar leis a video Animal Crossing agus an over is go bhile nach chéile ach 10 minute I gait so cheannig mí capture card ó Carrie's PC World agus chatrópacha cheannig mí sin an nuí agus tíad a chur mí an ericad acham iráis ar son a capture card nach chutrópad an J so a sin a gí go mar ha mí héine fer go muna ráis ach so bha mín dúil go big a video sin car an siimplí a dhéanú or bhín díadach a Cluiche fiústíadach leir a híte de Animal Crossing ga chládaigh agus an nuair sin bhíh in bhíh buá sin I ghearigh sios go video mú chéir bhéan sin a gait agus sin a chud suas ach had a gopri sin so bhacham bhí ar a switch ha car an capture function achga agus bí a ghlachigh tríchiid díic so bhacham bhí a video sin ar fad a chrútha chhlacha sin agus nuair sin na video in sin a chur ar a fón acham agus channe tú ach an video chur ar a fón ag gachám agus nuair sin na video in ar a fón acham a chur ar a Google Drive acham agus nuair sin a lútach sios ar a PC acham agus nuair sin a dhéasach so sé díadach búrach a bhain really ach chuirte an video míon Animal Crossing dhéanú or ha mór an daine a Cluiche Animal Crossing agus ha J léad agus ha Joe car an response ar bhí amach be Joe Brickerst ar bhí an so goite go déan mé video nu ra éile a go drasta ha mí díadach Rhys wedi gyfawyd i'r achos ski le Animal Crossing Illustration achos ski jog yn chill mi hwg sy'n mar a ha Animal Crossing go hyn gyw fi gachleich ar son gyrraes os nys yn dollar falaf nys yn Chile os nys yn dollar falaf y chwl mi nach el gato comar son Switch mach rach Tírach chatagópar ar son Switch agam is chatagópar ar son an Xbox agam agus sé díach mi ar Jeffer computer in air mar sin so sé rud if a cear leis an capture card hain a bhain bhóh. Okay, seo sí na card sin bhí seo an gama mí erigh a mí smaint sin ach fíocha sin ru Crùn ein right. Seo intinach sé cean an drech etdiaalachte ar hexagon a seo.
Apper. Oh, chatala mesa, níchid. A mi ddíach a gaudish gur fed a hawn o'r ha dolomach ege mar sin. Oh, sinna. Le mistake a dynia. Hesan, she. Apper. Okay. Kviet a hair. Okay. Jaar the hakker. Ja, here the hakker. Ah. Okay. Mae farach chi'n caran mami yn sio, nid a sio. Mi doch ysach. Oh, fof. Sio, chael. Anion y giri. Oh, fof. Okay. Sian siar. Okay, hynny yw'r sian eich hyn, ia. Okay, siar. Right, Shida! Hwrs i'n Crùn i'r stream. Gadial hyn, dwylech nhw'n rosian gyfa ard. Moran taing. Oh, wow. A fi smen sy'n gyda sy'n y chiad Crùn hasyn y ddiaf i'r ein i'r stream. Sy'n, ac wel, cwri sy'n oen. Wel, cwrsi'n sy'n hasyn cael yn nionach. Sy'n agor, Sy'n eich sy'n arach. Sy'n dolus o'n rhywbeth custard an eo. Okay, wel, hynny'n i gain ach stat an y hyn. Moran taing y gwrdd eich o mai sy'n chat. Moran taing ys o'n y fideo chwydioch ys o'n Cluicheamaid agus Cwrsi'n Crùn Fall Guys. Oh, wow. Fi sy'n y dash le stream ŵr an y Cluiche agus bi video ŵr YouTube yna i hyrdia. Danielus y dras dy fy sawn. A mi smyn sy'n stoch y fideo i enw y hamad na gemi chyn môr a had ei chat gan y ffigits o hyn. O remi sy'n yn nŵri agus chai sy'n gwma agus had girach e'r trailer y chwyd o machers on Life is Strange True Colours agus a mi ga i eri. Ach, fi sy'n ras yn y Cluiche cwm ffys rhain mi ein na hasio giri eich un i'r channel sy'n coni y geisteach agus y torch malian i'r board march bwg sy'n biarlachus a chasio gam y hic sy'n agus chi mi an y Cluiche agus bi video ŵr YouTube yn eich. Moran taing y stream siar les bar sal. Agus mae eisiau fyr son tilig y client mi yn D&D cwrffus i'r Twitter no YouTube agus ni sy'n sy'n cwydioch. So, cheers draste agus mi dogs gyda Joe ieri chiach gyniacw agus gyda fe sy'n cymal slan agus safolche ans na lion arich y hasio.